يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. Faly miarahabatsika rehetra nantokatrano izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarina zao. Mandefa fiarabany, zay hoe fiarabany zay tena tsara indrindra hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenatsika hiaraka akalesona amin'ny tantara zay hoe nandalo tamin'ny Osman ibn Affan, Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan sy Abu Bakr. Zanaka na Omar ibn Khattab antsoina hoe Hafsa, nanambady lehilahy antsoina hoe Qunais ibn Hudafa as-Sahimiyya. Nandeha fotoana maromaro naty lehilahy io. De zanaka na Omar ibn Khattab, Hafsa radiyallahu anha, izy tsy nanambady, tsisy vady. Ma babany baba mandiniky inona ny tsarany zanany. Nanantony izy an Osman ibn Affan, nilaza tamin'ny Osman hoe zanako Hafsa ny tsy manambady, tsisy vady. Tso anao afaka mangala izy vady. Après 2 jours nandro namaly izy Osman ibn Affan hoe amle resaka anao ya Omar tsy afaka za maka izy vady. Nandeha nanantona any Abu Bakr. La efa nanantona Abu Bakr izy nilaza tamin'ny Abu Bakr hoe zanako Hafsa tsy manambady, tso afaka alainao vady izy ya Abu Bakr. Abu Bakr tsy namaly an Omar ibn Khattab na teny raika aza. Nalahelo Omar ibn Khattab hoe nanino Abu Bakr namany tsy namaly resaka, kanefa Osman ibn Affan mba namaly fa izy ata tsy namaly. Nandeha fotoana après 2 jours Nabi sallallahu alayhi wa sallam nangataka zanaka na Omar ibn Khattab, Hafsa tamin'ny Omar. Natao fanambadiny falfala Omar ibn Khattab hoe zanany Hafsa nanambady. Fa kanefa Abu Bakr navy tamin'ny Omar ibn Khattab nilaza taminazy hoe ya Omar, moa ve fantatranao ino antony tsy namaliako zany resaka anao zay, jevatsika tsara le lesona eto. Moa ve fantatranao ya Omar ino antony tsy namaliako resaka anao zay? Nisy fotoana zay nipetrapetraka niaraka tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ka tamin'ny fotoana io izy nanontany za hoe ahoana ma Hafsa, ahoana ma halin Hafsa. Zana fantatra fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mikasa angatabady an Hafsa ampelatananao ya Omar. Kesarotra aminaka andengana zavatra nino mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fankasa zay. Boko zavatra zay nampenary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam sahaba hoe le fahaizana mitazona zany hoe secret zay, fahaizana mitazona tsy ambaratelo. Jevatsika tsara fa la mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amle resaka iny, la mpaminany sallallahu alayhi wa sallam resaka tamin'ny Abu Bakr, Abu Bakr tsy nandeha niteny hoe zavatra iny amin'ny Omar ibn Khattab, satria fantatrana Abu Bakr iny resaka iny secret resaka andreo ndraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, tsy nandeha nampitany tamin'ny Omar ibn Khattab. Dikan'izay zavatra tsy mahakasika atsika tsy tokony hoe ampitatsika amin'olo zavatra zay, ka resaka zay tsy mahakasika nino resaka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny Abu Bakr makasika Hafsa, tsy tokony ataotsika hoe andeha ampita azy nanino mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy nampita azy direct tamin'ny babany, dikan'izay tsy tokony ataotsika zany anampita zavatra zay. Fa matetika zavatra hitatsika amin'ny fiarahamonina, raha tsika zany manana information na nareny resaka tamin'olo, ke atsika ihany no manana zany information zay, atsika zany manana tendance hoe tia mparitaka zavatra zay, atsika manana hoe aleo zany mahampita sy tivana aloana amin'ny olo zany le toetra atsika. Fa kanefa piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny tariminy hoe atao na iny zavatra ivana aloany tsy eo nandeha nahampita izy amin'ny Omar ibn Khattab. Zany zavatra tokony iny tazomitsika. Matetika zany atsika fa mahiny information, mahiny zavatra resan'olo amitsika,
Deka tsika mahita fa hoe olo jiaby zo ty mihaino zao ohatsy za mahampita zany resaka ty. Manaka amitsika zany tsika mahizy deka fa mila mahampita baka olo manometsika landa baka olo mitandrina atsika. Na kosa zany atsika lasa olo jiaby mifantitra amitsika. Atsika ka mahita hoe atsika mitazona le micro de atsika zavatra tenenintsika olo jiaby lina mitandrina satria vaovao zay mbola tsisy amin'olo. Vaovao zay mbola tsy hain'olo. Fa kanefa finoana al-Islam ash-sharia lalàna amin'ny finoana Islam navy nilaza fa hoe anao mahazo miteny zavatra titeneninao jiaby mahakasika anao fa anao tsy mahazo miteny zavatra zay titeneninao mahakasika n'olo hafa. Ohatsy anao mila resaka amin'olo hafa, resaka hoe kabarin'olo hafa amin'olo hafa zany, anao mila manana autorisation. Fa anao ndraiky koa resaka mombanao tompony tsy manino. Fa anao koa resaka olo hafa navy sharia mahambara fa anao zany mila manana zany autorisation zay. Zavatra nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam al-majalisa bil amana. Al-majalisa bil amana dikan zany le fivorivorien na fipetrana anankiray io zany lasa amana, lasa tsambaratelo. Dikan'izay ohatsy atsika zany niaraka nipetrapetraka nisy resaka nivoaka tamin'le fipetrapetratsika io amana io zany hoe tsambaratelo tsy azotsika ampita amin'ny fivohana hafa. Fa maro amitsika, maro amin'ny zanak'olombelona le izy miresaka amin'olo amin'ny fivohana resaka tsy tokony azo ambara, le izy mandeha mivoha amin'olo hafa miresaka amin'olo andian'olo maromaro place hafa, izy lasa le resaka zay niresany niaka tamin'olo tao iny andeha ampitana amin'olo hafa. Satria izy mahita fa izy manana information, izy manana vaovao tokony resaina am'le resaka zay nisy tao, de izy avy mahampita. Al-majalisa bil amana nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Dikan'izany resaka tsy azotsika ampitapita foana zany. Satria nambara manampahendrena anankiray zay ny tsatsan'olo tsara zany, ny fon'olo tsara io karaha hoe fasana am'le tsambaratelo. Dikan'izay zavatra zay tsambaratelo ampitanao aminazy io tazominy, io tsabaribariny, io tsy ampitana amin'olo. Dikan'izay io zany zavatra nampianariny finoana al-Islam amitsika. Al-amana, secret. Mety misy olo miresaka raha amitsika, tsika tsy tokony anabaribary zavatra zay. Iny dikany hoe tsambaratelo zay. Ny tsambaratelo nambarany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam idha haddatha rajulun bil hadith thumma iltafata fahiya al-amana. Nambarany mpaminao tsika sallallahu alayhi wa sallam idha haddatha rajulu bil hadith, ohatsy olo anankiray zany izy miresaka tena aminao boko thumma boko mapaslama izy boko zany nivadika hoe karanana maso zany hoe nje tsofo misy olo mitandreny tsô misy mitandreny zany, io zany lasa hoe amana responsabilité nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Nambarany ulama ul hadith zavatra anankiroa azo resina am'le hadith io. Vanalohany ohatsy olo anankiray zany mitantara miresaka zavatra aminao, izy boko zany nanaramaso izy mijery tsofo misy olo mitandreny, tsofo misy olo anao zany resany mivantany, izy boko zany dikan'izany io mila mahambara fa resaka anazy iny secret tsy azonao tokony ambara amin'olo zany responsabilité. Zay zany amin'ny lafiny vanalohany amin'ny fanazavana zany. Amin'ny lafiny faharoe makasika zany hadith io fo idha haddatha al-rajulu bil hadith thumma iltafat fahiya al-amana. Milaza hoe muhaddisina makasika hadith manapazina makasika hadith milaza fa hoe ohatsy olo anankiray izy niresaka aminao na lenao andao misy zavatra resako aminao, kaina anao niantsona anao hoe amin'olo jiaby ave misy zavatra resako aminao. Izy boko izy niresaka aminao, izy boko nandia zavatra iny le fetsika zay nataony fa mahambara fa hoe zavatra io secret tsy azonao ampita, amana zavatra zay le fetsika zay nataony. Ohatsy zany hoe olo anankiray basy izy mitena aminao misy zavatra reseko aminao fa zavatra ty tsambaratelo, ahoana basy de place ny zavatra zay ni préciser tsara hoe zavatra ty resako aminao fa kaza resana amin'olo. Dikan'izay tena manana zany responsabilité hoe tsy azo ampitapita amin'izy zany, amana zavatra zay responsabilité. Nilaza tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كافلا إن الله يعلم ما تفعلون. جيبتيك رسكنا بانتم بتيك الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم نبانتم بتيك الله سبحانه وتعالى أنا روزاني أو كان روزاني ماينا أمزي في فنارانا زينا تونا devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kaza mtibaka zifanarana zinatonayo devant Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah is my fantasy. Inza msamilamba antumchika Allah subhanahu wa ta'ala wi au kana uzan umayna mza amfifanarana zinatonayo am devant topono Allah subhanahu wa ta'ala au kana uzani itazna lichambaratil zawina inteni no tamnul fawi aha zawchi tin zavta zai tinin fa yazi champita kwa mnul o kan umai nam zavta zai ay malaka kana ba tumchika Allah subhanahu wa ta'ala wi ay amli zavta zeni fanaye nayo linfande ni fanaye kazani mzavti dikanzai anozan tini fa champita zavta inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Tena mai Allah is ma fantasana yo tena mai fawi Allah izi vavolumbil amriska zinabanu zan mila mamba amtika fawi amnifinwana al-islamu litsambaratilo yumanandanda manana valeranazi amnatinfinwana al-islam fazava chamampala hilo matet kizava chayita amnifiaramunna la yamis disa la yamis shiftu vizankivcha amnifutwana inzan mawa mnulzan mamuka zi chambaratelo zan namanzai itazan amnino amnulu atin tukachan itazan amnulu pia miasa la yumpia sana zan mandechari sakando fala yaruzan la yanis disa zan amnifutwana zan mamuka security no misoeska kazan na voka misoeska kazan zan maamba fawi fitara mbela china mnitwecha zana nchunawi fitara mbela china mnitwecha timaina nambani pamna nchika sallallahu alayhi wasallam allama almunafiq tichan munafiqi anaktilu vanalweni idha haddatha kadhaba la izmu isakamnawi vandif wa idha wa'ada akhlaf la izan man mi promesano izimtini yachtin komnul zavchaze teneno isakano ifa champita kwa mnulo yukami zimvadi kizbukuma ndemteni zavatya mnulo zan twecha nin munafiqin ay twecha faatilu la izim mfamala mno izma muka twecha wati izma muka lichambaratil jab izma muka iskaze tiano avoka bi amnifutona yu alamatil zan twecha pino تويتشان بين نبان الله سبحانه وتعالى ونتن بكماشنا القرآن قد أفلح المؤمنون سامبتا إيروبين إنو مزاي سامبتا إيروبين اللي تويتشان بين نبان الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون وزن متاجنا زي زابتا زينا بيتسكانون بيلاتانا ندو زاني لأنجاجمون زاني تويتشان زان بين زي nambaya tumchika Allah subhanahu wa ta'ala ay amana tika hizi ilena zani fitazumi na zani sekerezai zavu chako chitianu lambaya chitukuna pita tika mnulu zavu chako win kainulu mis zavu chitenini komno kazala zaina mnulafa dikanzai kaza tukula zaina mna sema katika Allah subhanahu wa ta'ala ma atana tika nisanulu manna zanfu kazenista mdo sahaba pia dien pamna sallallahu alayhi wasallam zina vitantazo na zan sekrezai amma na ikandei. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.